Ese n'ubugambanyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zakoreye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika yamaze gutera utwatsi byo gutera inkunga umutwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzajya urinda ibirombe hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ndaje ngo tubiganire n'amakuru agezweho, ariko n'ubundi turi bwaze no kuganiraho kugira ngo turusheho gufatanya kuyumva neza cyane. Ikindi kintu rero tugiye kuganiraho n'amakuru nayo ya breaking, ariko nayo tuba tugomba kuyaganiraho. Ubudage usanga Iran yaratumye Amerika ita ikuza. Ese koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zataye ikuze? Iyi ni The Quick Times News, nge ndi Benga Oziana. Wowe kora subscribe nimba utarayikora, nayo wamaze gukora subscribe, komeza gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo ujye ukomeza gusangiza n'abandi bataramenya amakuru meza aho isi igeze. Ndagushimiye cyane kandi nkwaye ikaze muri aya makuru ngiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutera utwatsi byo gutera inkunga umutwe mushya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzahabwa inshingano zo kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro hirya no hino mu gihugu. Kwa 27 Mata 2026 urwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rwatangaje ko uyu mutwe mushya uzatangira akazi mu mpera z'uyu mwaka, ufite abantu 3,000 kandi biteganyijwe ko muri 2028 uzafite abagera ku 20,000. Uru rwego rwasobanuye kandi ko ibikorwa by'uyu mutwe byateganyijwe miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko uzaterwa inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hashingiwe ku bufatanye busanzwe hagati y'impande zombi. Kuri uyu wa 28 Mata 2026 ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko impande zombi zifitanye ubufatanye buzifitiye inyungu mu bijyanye n'ubukungu n'umutekano, ariko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika idateganya gutera inkunga uyu mutwe. Iyi ambasade mu magambo yayo yagize iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizitazatera inkunga umutwe uzarinda umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitutu cy'iyi ambasade cyatumye urwego rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe ubugenzuzi bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro rusohora irindi tangazo kuri uyu wa 28 rikosora ibyavuzwe mu masaha 28 ashize. Uru rwego umushinga wo kugushyira uyu mutwe uri muri gahunda y'ubufatanye n'ibiganiro n'abafatanyabikorwa benshi barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ko nta gihugu kizawutera inkunga. Yes, nari nkubwiye ko nubwo ari amakuru ya breaking, ariko tuza no kuyaganira kugira ngo mubwire n'irankuru y'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ushobora kuba yarataye ikuzo. Ahangaha icyo mbona bishobora kuba noneho byaza guteza, hari impungenge yuko bishobora gukurura umwuka mubi hagati ya Leta ya Kinshasa ndetse na Leta ya Washington, bishingiye kuko Leta ya Kinshasa yari yizereye cyane mu kuba Leta ya Washington izabaha inkunga zo kuba barinda amabuye y'agaciro, by'umwihariko bari bizeye ko bimwe mu birombe bifitwe na Leta ya abarwanyi bo mu mutwe wa AFC 23 muranyihanganira ko ibi birombe Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabafasha kubicunga, ariko birasa nkaho bitari bwakunde bitewe nuko kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zitera utwatsi by'uyu mutwe, kuko ubona ko Leta ya Kinshasa yahisemo kuzana uyu mutwe yishingikirije cyane ku bazabatera inkunga. Unuko nkuko bimeze dakomeza kubakurikiranira ibijyanye n'uyu mutwe. Uyu mutwe biraza kurangira uyu mushinga udaciyemo, biraza kurangira wangiritse, dakomeza kubikurebera. Naho tunyarukiye mu burasirazuba bwo hagati ngo turahera n'ubundi ku Budage, busanga Iran yaratumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ita ikoze. Mbere yuko nkubwira ibijyanye n'iyi nkuru, wowe niko ubibona? Ngo agakanya ukimara kubyumva, ndizera ko isujya no muri comment kutubwira uburyo uri kubyumva. Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yavuze ko Iran yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika itikuzo binyuze mu ntambara ihanganishije impande zombi ndetse n'ibiganiro byabaye hagamijwe kuhihagarika. Ibi Friedrich Merz yabigarutseho kwa 27 Mata mu kiganiro yajyanye n'abanyeshuri mu mujyi wa Masburg.
yavuze ko Iran yasuzuguje Amerika ubwo yemeraga kuganira nayo mu biganiro byabereye muri Pakistan ariko bikarangira nta musaruro, ndetse intumwa zari ziyobowe na Vice President JD Vance zitaha zimyiza imoso. Mu magambo ye yagize ati biragaragara ko abanya-Iran bafite ubumenyi buhambaye mu bijyanye no kuganira cyangwa kutaganira, baretse abanyamerika bakorera urugendo Islamabad ubundi bataha nta kigezweho. Igihugu cyose cyasuzugujwe n'ubuyobozi bwa Iran by'umwihariko umutwe w'ingabo wa IRCG, gusa mfite icyizere ko bizarangira vuba. Merzi yavuze kandi ko Amerika itigeze igisha inama abanyaburayi mbere yo kwinjira muri iyi ntambara ya Iran yatangiye ku 28 Gashyantare 2026, ndetse yibwira Perezida Trump ko atanyuzwe nabyo. Ati iyo nza kumenya ko izakomeza ikamara ibyumweru 5-6 ndetse ibintu bigakomeza kuba bibi, nari kuba ahubwo narabimubwiye mu buryo bukarishye kurushaho. Ibyatangajwe na Friedrich Merz byongeye gushimangira ko abanyamerika n'abanyaburayi batabona kimwe intambara yo muri Iran, cyane ko Perezida Donald Trump yakunze kubikoma abashinja kwanga kumushyigikira. Nuko nguko bimeze. Ubwo rero reka tuhite tunaganira ku kibazo cyo muri iyi ntambara. Ese nawe turaganira muri comment, ngiye kubwira uburyo mbyumva ku ruhande rwanjye, nawe uraza kujyaho ku ruhande rwawe mbwira uburyo uri kubyumva muri comment. Ku ruhande rwanjye mbona n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikimara kwemera kujya mu biganiro na Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwa bushongore n'ubukaka twari tuyiziho bona byarasubiye inyuma. Uburyo isi yafataga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bona hari ikintu gikomeye cyagabanyutseho, kuko bajya kwinjira mu ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bajya kugaba intambara kuri Iran, bo batekerezaga ko icyumweru kimwe, uko Trump yatangiye ari amasaha 48 akaba yasoje intambara, aza gukurikiraho icyumweru kikagenda byiyongera, aza kugera no ku kwezi kugera amagingo, kuko ni intambara imaze amezi 2. Nyamara Trump yarakunze kuvuga ko mu minsi 3 gusa yabasoje iyi ntambara ayirangije, yaciye intege Iran byarangiye. Ariko kugeza ubu ngubu ubona ko impande zose aho intambara igezemo zirabihombera, yaba Iran ubu ngubu kugeza ubu ko noneho nayo bizabikomoka kuri peteroli yasohoraga ubwo yari yarafunze umuhora wa Erimoze, ubu ngubu ntiri kubisora kuko n'ubundi Trump n'ingabo ze bagiye gufunga ibyambu bya Iran. Ariko nanone isi noneho yose muri rusange niyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo, nabo nibari kujya kuzana ibyo bikomoka kuri peteroli, kuko noneho uyu muhora wo abanya-Iran bawufunze. Mu minsi yashize ibihugu byari biri gusora ibikomoka kuri peteroli ni byari bagabyemerewe na Iran. Kugeza amagingo yaba wemerewe na Iran yaba wemerewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose nibari nta numwe uri gusora ibikomoka kuri peteroli. Ikindi kintu ku byavuzwe na chancelier w'Ubudage kujyanye nuko atigeze agisha inama abanyaburayi, Perezida Donald Trump yagiye akenshi ashyira mu majwi avuga ko NATO ndetse n'abanyaburayi bose muri rusange banze kumutera inkunga muri iyi ntambara ahanganyemo na Iran. None abanyaburayi nabo batangiye kuvuga ko Trump atigeze abagisha inama. Arabatangiye gutekereza ko Trump gukomeza intambara cyangwa se amakuru ajyanye n'iyi ntambara ashobora kuba ashingiye ku kinyoma. Reka dutegereze turebe. Tubonye Abadage bavuga, dushobora kubona Espagne ivuga. NATO mu minsi ishize nera musubije ubwo yashakaga ko bavana Espagne mu muryango wa NATO, bamubwira ko bidashoboka. Ubwo reka dutegereze turebe. Dushobora kubona Abongereza nabo hari ikindi batangaje ku bijyanye n'iyi ntambara. Amakuru yose uko agenda tugeza raho hano kuri The Quick Times News, abadukurikira mugomba kuyamenya muri abambere. Wotarakanda subscribe rero, cyo ngusaba no gukanda kuri subscribe, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Akambifurize amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe, kandi gahunda za The Quick Times News zikomeze kubanogera.